Zabi Mona, Salaga, Sangai, one again. Mani should try to attempt to. That means Idiapum the Kangalim, Malim the Kangalim, Zabi Mon do MP or Ga, Machumna Praza, Marcus Horok the Login, not tip. That means Manipur MP, MP Sinamana, free movement Jati Karigino do. Mayam the media, the Kangalaga Parliament, the saying Pukat Kadoine. Sumaina BJP MP later, bro. BJP MP show out Congress MP Nato, do mina. I India MP, MP have seen local MLA in the table. Yam Chaweba. Yes. Member of Parliament, India, Parliament, House, the Makwigi, whatever India Pumpasa like doing it. Yes. Adukai, Kai the lake forgive. So my MP Singina Tuaga Sukra, Hyper Chang Congress Kakagi Mato in the layer. Congress no so that the center to Congress opposition or Manipur to Congress minority or a Singmanga Kaktani. Amna Equina Palmzeri see Equagi Tungi future generations here. See Sahi Kragi Matunda Object Equigi system amna undeclared ba other later of what amana never fasten Punjalaga Tamisi. Particular community ama particular district amata Sangmaya, they have see Krambo Makata Tamino. Yes. India government gi Krambo other Makata, Army Singna, Samra Panana Tagana, Sharp BSM na Central Force na Nataga Police na MP ama. Falagis some project in part like up which I get Dobuda, Yarina Tingbasi, Crambo Oder Makadano, Oder Madiputopi, Minister of Home Affairs to Topra, Nataga Localgi, the Budi Commission to Topra, yes. Crambo Indano. Karigumama for reason the Supi than a Prazada, Napuda Saliva say. A queen Manipur Prazab, Ushitabanem. But she Ushitabagi Kudamnesi, a phone lady now. Ushitabadunabu. Nasi aku nak lihat na bom kape bom pokai raya tu dore nomi kapse le habida kaya kung excellent pa wala kat pagi concrete o yung uda bese sigla tu minna khanga galay bese ay shokri ay isa di shokri ay mung shokri ay na ay koy di security zone security na squad tor galay bani ay na ningay tu na lay thopum thok trebe MLA sing makoy kharagi disunity na maramuarga Makoi Kragi, jealousy, collect me Hunaba, Mana, CMO Kradi, idea do only Mana, speaker Kradi, Mana, party president Kradi, Hina collect na Ruidavaneb. Some size of do. Sacrifice Kratangai for them. Sacrifice say Ishagi, Shaishana, Awaba type, any community, any society, any state ki yenga. Oh, larger interests of the Manipur people. I something. A quick sacrifice of Jabez. Mui, Emilio, two wipe on the table. Yes. Maquina Sakariam Tonal in the Sembanga Meb. Mui, the Sagini Pumariduna, Yankai Marigi Manunda, Taradui, Muene Yauba Pumbaya Jarsu, Nipuma Relay Besina, Kuntra Kakdanga never Sakar Semgodeshe. Yes. A quick Kuntra Kakdande, I could put the Sakar Semgonina, Governor. CM Irga, I could leader, Saubutu, Tombu Kalehaga, CM Gutamium Tiller, wherever. Yes. Stick claim co Bodo. I could Mabu leader in a Kale, I could majority, stay Ulani, I could invite you, Sakar Semani Hamatum, the governor, invite to the Ozagi opinion the Kamani Handaki Matangsity, Mamagagi, Laura Galay, the same Gani Harakandum, same than a Bihar election, Gimatunda Mukanagani, same Gani Habi Poram Consulary at the Gimatung Chatarakanda Usisamu, 2026 year Abani. Last hour where Abani was government Semba Natraga same the Pase. Semba Handakisang Moto Taraga de Quigi dissolved Torakan the fresh election, fresh mandate Makak, Masina Yam the Fare Natragana, Quigi, Semakani Hana can be browser meaning. Manipur da Tokriba, Irangsi, Object, Sahi Aniga Ta, Mapan Jangilla Abane. Yes. Tanipan Mapung Park. She Tokro Matunda BJP government, she Queen a yarn to the later me. Masi Yali, but she Tarak Yalaba, Tawaiti Yaudaba, Quigi. Body do dead weight in a hospital na ek lauk thok pading ngam driba ICU the labor government a moina queen later me
do dead body oire haina lauk thok pasi khagi 2025 ki February ki date 13 dagi PR lauk thok khau kan da dum confirm tore that means February date 9 da CM na BJP ki CM na design to khibadagi ikoina Leingak Anouba Leingak Lakladra la oidra basi khagi ruling oiba BJP amadi moiga satmina MLA singadi Leingak si soidana athuba matam gi manungda Leingak semlak lagani si makoi gi dum toina haiba wahine aduga athuba si sahi kya buno athuba ji tha kya buno di khangdraba athuba matam da semla ani haiba se haiba sigi matang dai na haijening basi ekoi nainariba topic si praja singna turning aroida ba boring chura da ba topic oire but ekoi praja da ekoi gi present position government gi position se ekoi gi samaj gi meyam da khangan ba si choi ekoi media gi amadi social worker singi political activist singi responsibility ne mamdi section namana nataga particular political party amana government amana tuminna leisillaga koi praja singsi nataga atopa political party singsi wam ta nganghandana thambai base masi tawroi da pot amoy okay hojik laiba government sida ikoi ge MLA humpu laiba sit sige manungda MLA amma laibak thibagi laikide yankhai ga mapal laire yankhai gi mapan si manungda tara amana MLA tara amna tongan ba demand amada satle na laire ado 40 ga 9 lay 40 ga 9 sigi manungda amaka ekoi gi congress ki manga si khaido khraga 40 ga 4 si unity majority chap chan laire saigi tara si yaudrga so 40 ga 4 sina MLA sembayai sarkar sembayai MLA nifu mari sina nifu mari sina number da dakar le si only kuntra khaktane adodi MLA tara mari so lima laira doine sarkar adi BJP ki masing cha adik marang kaina lai khre sida simbangam dise aina sungkan bada makoida sacrifice some what pa ai chokri si ne hena lui lebak praja budi Manipur gi praja dagi aina pai bas chokri si ne hena lui na lumba maduna male center gi BJP na su usit bidaba Manipur gi state ki BJP sin kai gunai matam da some of the MLAs demand for their separate demand that is the against the interest of the Manipur. They demand against the wisdom of the Manipur people. But the president of the Manipur Pradesh BJP did not take any action against those MLAs. Even she didn't write any formal letter for taking up necessary proceedings against those MLAs, those BJP MLAs who demanded some agenda against the interests of the unity of Manipur. This is the clear example. This is the clear picture in the present BJP party leaders in the state of Manipur. Why the present BJP state president did not take any necessary step against their BJP MLAs who demanded anti-state, anti-Manipur issues. Makoida karigum ama bhauba taude habasina tae BJP na makoina BJP ki MLA sang kharduna taliba demand se BJP ki state president na kemok serious oi lode natragana mana kiba MLA sing dima mathakta kaigumam iuragadi magi president gi chokri se check tawrakani lokthokani haina kiba ma. Number 1 state amagi political party amagi national party amagi state ki president oi base we respect hard post, but we do not respect her inability to take up any necessary action. Any party ki
interest na tagan state ki interest lakpa matam da something she has to share ma kai phok to udre adudi Delhi ki India ki BJP ki president di mo state president na kaisu action local right kamai local kin jasa ai like ai to toy bai state to toy problem si ki da something kai gum ba khre mai ma thak to si na ai ba si chumna gi just mere letter ma du natte ba initiative ama to gadam ne for sure to gadam ne yes adu agadi BJP ki agenda da Manipur kai ba si no problem haina lei bro Manipur separate something Manipur ki administration da something akai ba lak pada BJP na Manipur ki BJP ki leaders in the camp to Nasundro. Then Manipur ki BJP ki legislative party ki leaders hai. Yes. Leaders still cannot change the bata government nama pai bangam dre surrender tore given up tore thadu adu bata gadi a new leader confirm thok ta bro Anouba ma legislative party ki leaders hai Sina neba yang sarkar pa pakan da chief minister oigadoi si normally ko India da san si state adugi political party adugi legislative party ki leader aduna chief minister oigal lebo India ki oina su prime minister oiri bane adu ipata gadi still who is the legislative party leader of the BJP Manipur Pradesh kana oige ba me amanu khangna re adu di mana pa ba sokri se sine hen lumme no I could pay respected leaders in a dubu Sar dubu Madam dubu honorable MLA Natagana Mio dubu Magi post dubu log toning but to hunting buggy question not tave but Manipuri entire Manipuri Plaza Singidamukta welfare gidamukta Kalagadi Aina Pirabu Pamsi I see na Maramoituna I see section namana yam kanne strong object of natragana kaigumba khradagi aigi aingonda personal oina oigera anyhow leire adu etagadi ai matam khre step down toge amongst the other 44 BJP MLAs and their alliance MLA makhoi dagi ama legislative party ki leader hapa yaina BJP no industry yaina BJP का NPP का सन्मिनरी BJP का NPF का सन्मिनरी BJP का JDU का सन्मिनरी BJP का सन्मिनर पोल पार्टी में आम लेना अब का काप मियोर साप याइना something पोसी अदुदी अतुप मीदा पाई खगदी अखोई अमोना पा लाप फंगरोई गाय नमसे Manipur mai sakke sau ising de luke lupu kangphanda draft forga laikang thoga kangga sige siu अखोई दी चौकरी rum pai de ya de pai bane Sigi sidam kakdai jage BJP ki national ki agenda se kamai to gida makhoi BJP na taba to party gi kambuna leader on ba prime sarkar pain ba si pam de BJP da India da mi crore samni phusi gi manung da 15% represent of a particular community amki minister of BJP de yahon de ngasi Union of India Union government Manipur da su BJP da 9% haibitare participate of MLA ma sing chu khralai je ba community ma BJP da sarkar da song yahon de even thangai ba Assam da su BJP da particular community ma 35% population of Jasang. It is not a joke. Assam don't say. Adumba community ma minister for your own. Some example crap even. BJP ideology da Makoi Kaktagi Makoigi. He do to wada Mien Tamaga. Attention to Makoida Takarda, Minister Pahendaba. Even a pickpa board Amagi institution Namagi chairman for PB the port web. Aduna ngasi Manipur da si BJP manung de na to su BJP ki chatmin nei ba alliance sing da gi makoi masen BJP manung de yan leader khan mangam de khalaga su yan da su NPP de ra NPF de ra JDU de ra any dolam de pahalo na adu su kala e pahani de cham seng na khang side alna makoi se Manipur wage wa waroi to
some I could pay by quick crashing and pay it on me. I call lifetime we get on me. I could show create Kumoy, high the silly with a sea, Centergi, BJP ideology of McQuay and Mane, and the McQuay Sakars is Shimangam Dumni, an issue with them. McQuayna McQuay BJP share. Like they show about Samaj social worker by intellectual about scholar by academician. McQuayna has more loaning them. I don't know when I'm going to emulating the giga TV discussion the court Lilaga. Emulating book, say the same as it will be no court no guys. From the McQuay Ikaev. I do loaning them. Prazade were ending them. Sagi Prazade were come regarding Prazas in a revolt Tamalak and Nikalem. And McQuay there. McQuayna sponsored the Holaga. Mumming the McQuay mumming Natavida. Paid degree certificate Pibagumba. Came the degree out of came the qualification out of me something by Shapiraga. Daily wages away, Nataka Mali basis away, McQuay cra, me sponsored the Holaga, Masi, McQuay favor Mambiaba, Aduga, community Yamaga, communion Sagapiaba, housing labor present crisis issues. Santi Purana, one of the Nangbe Mota, Santi Tugaina Nang Mikra, Makoina, Taduagadum, Makoigi, Machinjak Piraga, Taurabra Ibaki, Section Kia, the Hainare, Makoigi, background young Bakanda Madum Male, the Manipur say, Ekoyam Pikpa, State Amani, Indiagi, quite a Pikpa State Chingan, the second Taribani, Mamadi Tigalapura, Yam Pikaba, Aduka, Manipurgi, Leihao, Manipurgi, Hawanung seat, Aduka. Manipur de Loinamak Pariba Adubo, Manipur Sida sectarian Ninba, Magi Kangluki, Igo the my make Kanglum dominate Toningba, a Sauron Kaba, Alga Manipurna compared to Rija, Association of Shemaga, America President, the Silas, the Wangam Nikan Bagabu, Mamam Layevo. A quick Manipur si, Apunbo in the Salaga, Indiaga, Pachana. India the gay upon the Satung Loraga, Manipur Sakat in the Saibagi Mohota, Equimasin Merta, a canaring Sinaraga, Gunda Torga, Equimasin Chinganeva, Equise, Mangum the forward, Chatangagidam, Amaga, Jungshinda Batargadi, Manipur Yamna, Mang Tagani Duga, Haujik, Manipur share, Sigipium the lazy, Sakar, Siambadi Larna, McCoy Masin in Tuna Ihonabada, McCoy Masin in Tuna Ihon of the Manipur share. Automatic awabata ki gadra hai base koi pamuze hai badu thamja okay am present hamikra za kogi oza sangna sunga sai phasana habira me kogi kuki yaw dragadi kuki MLA yaw dragadi popular government se semba yade hai taragadi kogi Manipur da na traga central ki leaders sing se koki singna overrule tarabra have question ji news klari base dubu chahi ani makai helaba hum pharakador ba kogi Manipuri conflict sida kogi tongan ba kuki MLA sing side gi Manipur gi integrity je thugai ba wafam kayamron fongtor abasunga se of the party gi disciplinary reaction amata lokhatabagi adumak mayam sun neinaraga sulai bani dubu hojik so amuk kogi government sembagi last hour or base fawbada kogi makoigi ba demand se pigani haina thazaba ma pidragadi makoigi government sembada participate tawre habagi potam khasulai adu itaradi ngasagi oza sangna habiramba kogi kugi sin overall tarabra moin over for tarabra makoigi makhada lairabra hab question jini kamai thamini ngaza Mazi kogi India da paliba BJP ki sarkar sidi kogi matamamda British na India da divide and rule policy na sathambado madu same copy da hoba amane moi India da moi any state da makoi kogi dharma ki mingda community ki mingda caste ki mingda any violence thoga makoi from the India da majority quite masing yamasi kogi BJP hargadi Hindu ki political party Hindu tabai batare masina India ki population di quite a yam but in a makoina little na moi number game na moi masing yam na bot ka but to name when the car sakar pipe to name South Taurang da natagana lambi thong phawa khuding makamda moi ude moi by hook or crook moi de moi asagi the Manipur da so makoi du divide rule policy je phajana chathabra haibudune makoina sakar semange di am line ngamida am line ngame nahatang da dum semba ya ponimam de makoina both parties yetna riba natragana sauna riba side animaki MLA singdu makoi gi party gi MLA ngaktan ba atopa opposition natte ba adu ba target nakoi government ama semga damne
this and that leader lottery orga khan gera vote hadan gera na tagan moi central leader singna CEO ina khanba any xyz khalaga no violence violence to we are aduga auji chathok chachin free oigadamni india gi constitution manungda piriba constitutional right ma'am se ekoi manipur da ngak pungam dragadi ekoi sukchau india magi india gumba chawba leba magi sakar ekoi pupse ekoi mai ikai haina makoina tawbadi yaeba ado makoina madugi thoktu tawdabana ngasi makoina say nakala madana su favor togum taw nakala madasu favor togum taw yongi yong na tan yen bagi ekoi angang hen tamakpado am da khra hen khena khra lok thokpa am da khra hen khena am khra lok thokpa ado MLA singche ngasi nakalam da ekoi na sum nungai tabagi khoi manipur da wamin na basigi ekoi na MLA sing da saw bai wan kam MLA sing da ruling MLA majority lai be MLA sing sida ekoi haibane moi mathona layu makoi da mathona lai ngai da makoi na kai gum kha tawra agadi adum center ki moi BJP ki leader sing chi chukra khawak sagani ki gene makoi step khra ngasai ge na moi ki party ki president da kai da hai da su party president nuai ta bagi na automatic sadi hai bai question na te ma ki su mathona khra gas laina puthu agadi state am ki party ki president ga sam saw bani state am ki legislative party ki leader sim saw bani makoi na something khra vocal ama makoi na makhon thu agadi sidi manipur mi sing si ya de ne sam sam ban te ne hai na makoi logadab se logde ngarang han nengu asagi kaino da Srasampur sat palambi da moirang tagi marakta khoi tainaba ama lona ma sinare buffer zone ina masigi fogak sau ikai gida sangba yade particular community ma thokpa yade na leire sigi jida koi congress ki MP zabi mona salaga sang ngai wona gen ma ani rak sure try to attempt to that means India pum da khangalim ne malim da khangalim ne zabi mon do MP orga ma chumna praja marakta suruk ta lawge na natte that means manipur ki MP amni MP sina mana free movement ja ti kari gi no do mayam da media da khangal laga parliament da soing pukhat ka doi ne sumaina BJP ki MP laita bro BJP ki MP shu autang koi congress ki MP na tawri du maina ai India ki MP amne MP have si local MLA na te ba yam chawe ba yes member of parliament si India da parliament da house da makhui gi warep na India phum salai ga doi ne adu kai gi na ta kai ga lei khrage ba sumaina MP sing jina thua ga sukhra haiba ma change ba congress khakta gi ma thawoi na lei re congress na adu chonda di center da su congress na opposition oire manipur da su congress si minority oire masing manga khakta ni amna ekhoina pamjari si ekhoi gi tungi future generation se asi sahi khagi matungda hojit ekhoi gi system amna undeclare oiba order leitaba pot amana ne ba fazin bunjalaga thamisi koi particular community ma particular district amata sangba ya di have si kram order makha thamimno yes India government ki kram order makha da army singna assam rifle na tagana CRPF BSF na central force na taga police na MP ama Imphal gi Srasampur chake da Imphal lei ka pu chake do bada ya ruina thingbasi kram order makha da no order ma di puthok minister of home affairs na thokpra na taga local gi deputy commissioner na thokpra yes kram ain da no kari gu mama phoba reason da supi da na prajada na phuda salai ba se ekoi manipur praja usitta bane basi usitta ba gi khudam ne si phong na leire na usitta ba du na bu na si ngu na leitana bom ka be bom po khai ra adu dore no mai kap se le habda kai gum action lam phoba lokhat pa gi concrete oi u da ba se sigla tu minna khang ga leiri ba se ai shokri ai isa di shokri ai gi mung shokri haina ekoi di security zone security na squad tor ga leibani haina ningai dana leithopum thok tre be MLA sing yes makoi khragi disunity na maram warga makoi khragi jealousy kalak mi hona ba mana CM oi khradi ai
ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯜꯂꯛꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯝ ꯑꯦꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯈꯔ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ larger interest of the Manipur people I something ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ sacrifice ꯇꯧꯁꯤ sacrifice ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ MLA ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯨ ꯋꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 94ꯗꯨꯅ 54ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 10ꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ 94 ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ 30 ꯈꯛꯇꯪꯅꯅꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 30 ꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯒꯅꯦꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ CM irga akhoi leader chawbudu tombudu khalle harga CM khakta mi amna thilur loireba state claim ko webado akhoi ma bu leader na khale akhoi majority state ulani akhoi invite to sarkar semani hai matam da governor na tawda invite to da ngamgadra adugi application tha matam da Narendra Modi na laga home misana laga makoi farga jel thamgadra ba di MLA sing do BJP dei tan thokadra NPP dei tan thokadra NPF dei tan thokadra JDU dei tan thokadra bakoi chanmin dei sing tan thokadra ba no tan thu oe bakoi MLA oigane MLA oigani makoi na sarkar semba ngam that means makoi da sarkar semdri se makoi na yam sauna center gi agi leader sing na makoi da kai gum bakra makoi gi party da gi tan thorakane party de tan thokone MLA oidaba na te independence MLA oisidi MLA sibu party de duwa MLA oibe ya de leibro makoi dum lai gane natagana tan thoraga even disqualified tawre archu toktoke sumaina asu yamna mikha pona ning tamna leiba phangdaba aigi MLA amagi aigi assembly da aigi voice am pukhatpa ngamdaba majority lai na ikoi sarkar semandab se si orga de ikoi toktoke assembly dissolve tawke taw haina gas leibam sange Madugi thauna spiritual lai bi yo haibnida NGO amna organization amna CSO amna tawba thabuk na teba makoi di law and order makoi gi legally makoi da power lai rimne adu moin wansal laga NGO sing da CSO sing da awai khum tawna dan counter tawna na individual sing da social worker sing ga counter tawna da lai re makoi gi mathona do makoi gi mathona leitaba gas leitaba aduna maram oidana center gi BJP na khulong sab lomni hauji yengo kyarab sire makoina Delhi da chela ga pamudra flight ticket adu yamna tangna Delhi da chalaga lupa lakh crore kya tingangwani amtang sarkar semaga de na BJP gi secretary sing general secretary unangai khonaba haujuk ja yenga sit laiba January sigi tang tara maida Delhi da moi gi BJP gi national general secretary BL Santosh la kadawri adu da moi sarkar semna ngai unaba chendawri Guwahati flight chidi Delhi re hena butang abane masai BJP yam senjan doine masi chatlaga wanu mu boimota noi leader la piro ekoi sarkar semu nakoi support to view nataga na ekoi sarkar sem gani state claim tawni timeline ama pigadamne dawji pihandre adudi ekoi sigi marak sida ekoi gi yam nungai tabasi tongan ba nongmagi nukti digi praja section kya dagi tongan ba mamdi praja si santi phangre government ama leitre natagana masigi chapcha ba ekoi gi ningtamba movement si phangre haibadagi di matam gi association organization makan thoge thokpani na makan gi activities tawre makan activities tawri baduda maka ain kai bi yawi ain yaba yawi yadab yawi aina police na mak phabi re pun bi re ekoi na ha sing chigi future si kamai tok doino ekoi na ha sing chi matam amada de loina mak ayamna affair ama manang na purga sat kadawre na si yengu adugi case NIA na thijale CBI thijale charge thagale adu dawre na hanagi violence manung da thokiba thodok singine na mi myam am hojik khonggolei ekoi Manipur gi youth sing gi future si loina manghal laga center na namtega thudega thamaga amaga na hogut haloi dagi tawre masida ekoi gi youth sing se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯣꯔꯇꯤꯌꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ amana amaga political party adugi wan natana ekoi youth singse kamaina lusinga dage ekoi manipur gi youth singi future si loirani stable oiba government ama laitaba sincere oiba honest oiba yamna corruption free oiba secular oiba adumba political party amna government si pai dagadi ekoi si awaba ta dore ta seng bagi di ta seng haiba ta gadi hauji thoiba violence ne na hauji thoi se ta seng bagi ai gi mod oina di asi particular community amagi anti oina laudi cham policy da silence toba cham particular individual leader khrada leader singi da silence toba nataga some vested interest khrana makoi gi particular agenda hidden agenda khrada madugi politics oksalapa sumba mayam sina misham praja tamda boiro singda boiro lafuga hwaisarga yolaga saba misham praja yam laiye tamda siengo naranga na khoi congress ki honorable mp saptagiri ulaka manipur in charge laga khoi ideal girls college gida relief camp da sangma matham yengi ba scenery du ade phi khalaga ningham da gi inghram matam sida kamai leli relief camp da sumai leise like that singi jaga da su relief camp da laiba situation do nakalani mukta mangdi relief camp da laiba mi sing du gi maran karino relief sonda political gi silence tawna ba sonda bureaucrat gi silence tawna ba sonda magi power munrakpa magi shakti munrakpa achaubi agenda munrakpa matamda ngasi misham lising kaya di mama mapa machin manau mase masan kainaraga relief camp da lelaga leise chahi aniga thama panchurok phawba leibase masibu ekoi ngasi paliba BJP ki MLA NPP ki MLA NPF ki JDU ki natru hongba chawba satmin naiba MLA na khoisi udabro na khoina udabra na khoina relief camp sing da satlaga na khoi chatpa yaba relief camp sing satlaga yengaga na khoi gi nasan na sani na khoi gi nasin naw ni na pa na sani khallaga di madu khake khallaga orsu na khoi sam power hungry da kitang thado sacrifice ka tawbiyo madu ni sacrifice to da bana ngasi akhoi no madi relief camp da lai mi singche suicide to mi su kya yaw khre nuai ta ba thawdo kya thokre layeng bangam da ba layeng la ngai gi ngam da ba mi kya ma yaw khre ba masi akhoi kanana tholim no karino akhoi naktang tokhthoaga masi khaktang di phajana masa gi position da hanjilansi aduga akhoi ngasi yamna phajin punjalaga yot ki sena punjalaga thambadungna thammi basi kitang relax ohensi haina khajitang MLA singsina phajana akhoi gi makoi BJP gi MLA nifu mari manga sina BJP sanmin MLA singsina amtang punna salaga prime minister briefing to bangam dragadi akhoi honorable prime minister ni ga ina haiba ikai tro kedu ba haidino akhoi honorable home minister ni ga haibe kai da kar lege athwai de ni ozabi mola prime minister Narendra Modi na manipur da la ko da visa da kar lete haido nak sang tra khasu ya re haiba haido kai gi ne mana akhoi gi situation ni video aduga ai gi leiba mi sing na sutumin chathoi na akhoi hojik ne sarkar semgera semoigera sema suma koina du makoi masing na semga dawni anytime makoi na semba ngami tawdu karingba February de 13 sibauda semau radi yamna khudong achauba akoi ge assembly dissolve taw khraga PRC changthagi bi yai aduga prajana pami basi hanagi sarkar semga do mi hanagi maithi raba government se policy CS taw dragadi hanagi hawu lergadi kanade some condition khrada manipur praja singi welfare oigadoba aduga manipur kaiba yaba demand amo pawba tawba yadi haiba condition khrada lerga sarkar semadi bhai natagana assembly si dissolve to thoga ano fresh matik chaba mathauna laiba maringje laiba prime minister da home minister da
पार्लियामेंट लाउब ngam MLA sing MP sing nauna khangadaba government ama lahaningi aduna hojik Manipur praja da sum hak litana sarkar semdauri athu matam da semani la ani ne praja da mitang sanarga MLA sing na sum laibasi lehenjaning de political party ki lising ba sing ba office bearer lusing ba sing na khoina su sam thoga aga Manipur gi si henmalle ne kuimalle ne haiba ma tawba phaina ta gadi khoi Manipur ki future si यामना लाइबक थीबु ओइगनी हैबसे थमजनी ओके ओजा याम पजा थम्बिख्रे खोगी प्रजा सिंगदा खोगी 2025 की जई तंखाइ सलकपदगी हौजि फावसे गवर्नमेंट सेमगनी हैबगी टाइमलाइन से तुमक थारा सिफाव के मनुंग द सेमक पयाइ हारगा लाकपने दु सेमक्तना लाकपना जिक लास्ट आवर ओशलाबनी प्रेसिडेंट्स रूल से 1 year कंप्लीट ओइगदबगी लास्ट आवर और सिफाव द सेमबंगमदे मसिफाव द सेमहौदब तारागदी प्रजा सिंगना करी इहौ लाकनी हैबदि खंगबंगमदे इफ करीगुंबा गवर्नमेंट सेम तारागा सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द people की दमकता कोई इरांग से नेमथनबा नत्रगना नॉर्मल सी फुली नॉर्मल सी को नेशनल हाईवे सिंग चटपे याद्रिबसे फ्री मूवमेंट लेनबगी कोई रोड मैप अमा खक कोई मांग थारकाने इशू से हाना डिसॉल्व तौनबगी पोट अमा खक यात्रगदी मदुसु प्रजाना पांब गवर्नमेंट सो ओइरोइदबगी पोट अमा खक ले हबा फंदुनी आई मथंग